ekhaya Habetemokhaya. abekho ekhaya Habetemokhaya. hayi sebenza Sebenza bona. ubani wena ubani wena ubani wena uma kuyibona ayihambi uma kuyizithunywa bangabathoba kakhulu ubayengathi ngifuna ntoni ubani ngifuna ntoni ngifuna asebenza abantu ukundawo ukhokha ubani wafelepini usentabeni nakhona eswakho umuntu wakubo ongasekho ngoba ifanele ithi abantu abangasekho lo khokhona angenza ukuthi into zakhe ibe mnyama kumele manje ngimkhayisele ngoba mina ngumprofethi omkhulu letha ikhandlela endiyelo nathi sheshana sebenza moya bakakhanyisele ule nhlanhla yakhe sebenza moya naso isibani asiyokhanya ezweni likamoya ngikhanyisela logogo khokho nabakhona baba usahlukana nenyama yakhona ngiyamkhanyisela nasisibani babesesibani yebo uyenze lento ungayithola njengamanje ngaba isibatakhanya ngikhanisa ikhandlela namhlanje ngiyakhanyisela ngiyasoke siyakhanyiswa ngithi ngiyakhanyisela isiphosa kasiphakathi naso isibani siyakhanya ngiyakhanyisela khokho wami naso isibani ngiyakhanyisela yazoke lapho khona vuleka kuye bavuleka isiphosa makasebenze nabantu bavuleke siyakhanya ikhandlela isibani siyakhanya isibani ngoko ngiyakhanyisela ngiyakhanyisela nesibani khokho khanya phekwakhe khuluma khokho uthi njengamanje ngiyakhanyisela izobhelela imimbi begodi izabela zilokusikaza phuma zinamsi asokote ihosendoda ngingumkhulu ukhokho omkhulu ngikhehla namhlanje niyakhanya namhlanje yabonga Thank you.